Arîşeyên siyasî yên herêmê li piştî duwazdeyvê mehê ketiye qonağekedin û arîşe bi corekî aloz bûn ku bûyîne egerê ji karketina Parlemanê Kurdistanê û tevahiya proseya siyasî ya herêmê. Pirsa Serokatiya Herêmê ew agir mezintir kir ku di navbera goran û partî bi pêkanîna hikûmeta bingeberfireh hat vemrandin. Niha rojgeştiya qonağekê ku Parlemanê Kurdistanê bi egera hevrikiyên wan herdu bereyan ku bi her dukan xwediyê 62 kursiyên parlemanî bi timamî ji kar bikeve. Di vê navberê jî hewla aliyên din bo aramkirina rewşê berdewamî heye lê hêşta tu encameyek nebûye. Egerçi heya niha partî û goran rijdin li ser nêrîna xwe lê yeketî hêşta bêhêvî nebûye di hewlên xwe bo navberkariyê û dixwaze her çawa be rewşê aram bike. ئێمە لەگەڵ هەردوولا هەر بەردەوامە بین لەگەڵ لایەنەکانی کە هەموو پێکەوە بەردەوامە بین ڕاستە نابێت بە کار و کاردانەوە ڕەفتار لەگەڵ یەکتری بکەین ئەمانە هەمومان لەم هەرێمە ئاژین هەر لایەنێکی سیاسی سەنگ و قورسایی خۆی هەیە بە پێی پێکەی خۆی ڕابردووی خۆی ئێستای خۆی دەنجی خەڵک. یەکگرتووە ئیسلامیە کوردستانێک و خودیە 10 کورسیên پارلمانیە و چارەم فراکسیۆنا ناوپەرلەمانیە di rûniştina asayî parlemanî ku taybet bû bi xwendina duwem bo proje yasaya serrastkirina yasaya serokatiya herêmê tenê 5 parlamenterên wê amade bûn û bi wê egerê jî nekarîn rêjeya yasayiya rûniştinê temam bikin. Yekgirtûya İslamiya Kurdistanê di hewla aramkirina rewşê de ew dibêje tenê gotobêja aştiya nedikare ئاریشەیە چارەسەر بکە. بەردەمی سێ خیارداین. خیارێکیان ئەوەیە کە شەڕی ناوخۆ بکەین کە ئێمە لە یەکگرتوودا بە حرامی دەزانین. خیاری دووەم ئەو هەرێمە بکەینە دوو هەرێم، دوو ئیدارە، ئەوەش پێم وایە هەر کەسێک پەنای بۆ بەرێ خەتایەکی گەورەی نیشتیمانی دەکا، دەمان گەڕێنێتەوە بۆ مڕەبعی یەکەم. خیاری سێم دەبێ هەر دانیشین و گفتوگۆ بگەین و لێک تێبگەین. ئێمە ئەو خیارە ئەو بژاردەیە بە مفەزەڵ دەزانین. کۆمەڵی ئیسلامیە کوردستانê ku ji rêya Sekreterê Parlemanî ve herzû ragan beşdariya civîna parlemanî nakin bi bêyî amadebûna Yusuf Mihemed Serokê Parlemanî na ew jî rij de li ser vegerandina rewşê bo beriya 12 mehê wisa dibîne ku qonax yekrêzî dixwaze. Lê dibêjin tu hewlekê bo navberkariyê navbera partî û goran nedane. بە دیاریکراوی لای ئێمە هەوڵێک نییە وە کۆمەڵی ئیسلامی بۆ کۆبوونەوە بەس باوەڕشمان وایە لە هەر کاتێکدا ینی ئاساییکردنەوەی هەلومەرجە سەرەتایەکی باشەوە بۆی کۆبوونەوە بکرێت لە نێوان لایەنەکان و گفتوگۆکان ببرێن و بە جورئەتەوە دەست بۆ قەیرانەکان ببردرێت. هەر سێ aliyên yeketî û yekgirtû komal ku berê li ser pirsa serokatiya herêmê digel goran hevnerîn bûn ew jî xwediyê 34 kursiyên parlemanî ne. Lê di nihada ketîna rewşekê ku tenê hewl bo aramkirina rewşê û vegerandina aliyan bo ser mêza gotobêjan didin.